Miloš Pešić, sezona se nezadržno približuje. Kako bi zaenkrat ocenili priprave, kakšna so pričakovanja? Pa u principu bio sam dosta zadovoljan pripremama, prvim delom priprema gdje smo imali cijelu ekipu na okupu, međutim u Srbiji nam se desile 2-3 povrede gdje nismo mogli da radimo na toj timskoj igri. Pretežno su mi centri bili povređeni i onda smo radili neke improvizacije. A sve u svemu, onda nam je došao jedan period covida koji smo morali da prebolimo svi, možda je bolje u ovom momentu da tako bude. Sad su se svi vratili od ponedeljka i sad smo u punom treningu i nadam se da ćemo kroz 10 dana uspjeti da dignemo i formu i fizički i mentalno i očekujem sve najbolje. Torej, največja želja zdaj biti zdrav, dobro trenirati. Kako bo med sezono, kaj si pa tam želite? Iskreno, prvo bih želeo svim ekipama zdravlje, da izbjegnu ovaj covid, povrede i ostalo, da bi mogli da se takmičimo na pošten način, što ja kažem. U principu idemo od utakmice do utakmice, spremamo se za svaku kao da nam je i posljednja, tako da spremam i nove igrače ovdje na to što će ih čekati, kakvi tereni, sve domaći i na strani. Sve u svemu mislim da će biti interesantna liga, izjednačena je, dosta ekipa je napravilo dobar roster i na nama je da se što bolje spremimo i da damo maksimum na svakoj utakmici.